k'Imana rimwe na rimwe ukumva karasa n'agashi n'akayaga kashibuye kakwiyeho urwavumba umuriro ukagaragara abantu bakibaza ngo se si umusazi ariko aza nezerwa n'umuriro barakaye n'umuriro uba waraye muri muziki itagituma abantu benshi bazahita gushiturwa bakamushitura akageza kuja gushituka kanyuma y'amasaha abiri n'umuriro uri kure cyane utarabona n'ubwiza bw'Imana aba afite bukeya ariko bawuraranye bakadomeka ukabaruka kuba mwiza kandi akirinda bazaririnda ngo nta yindi nzira nta yindi Mana ndari bavuga gusa bishike y'ijuru rikaganira. Amen. Hallelujah. Paulo rero n'abari barajyanye ubutumwa Kolosai babushitseyo ngo abantu batangira kumva ndetse bakanisanira buri mari kuba haduka abandi haza abandi bashike n'ijana kanisa ry'i Kolosai baterwa imbuto bari barateye batangira kubwiza abantu ibindi binyuranye n'izo bari baravuga batangira kubabwira iby'ubungiro Paulo yandikiye yaranditse abavuga ntangaza ngo nuko mwimuye mu buntu bw'Imana ngo muja ku bundi ariko harababonye amaraso ubundi ngo ni ikindi baba baragiye ngo si ubundi semeni uvuga ngo amen kandi ibintu bw'Imana ni bumwe gusa natangaye nasanze ngo hari abantu bari gutereka abandi baje mu kanisa ryabo ngo niwe wazohereza ifaranga mugabo umwe yigeze kumbwira ngo tuzoje mu kanisa ngo tugire kanisa rwanda byinshi ndamubwira ngo usuzumira kazatanga isuzumiro ngiye mu kanisa ngo nibyo wacu ni utanga isuzumiro ahubwo ni ukuba mu kanisa bashaka bakazabandaza yibuye n'ubworo bw'ibi gitondo kavuga n'imwe tuwacu kadababuza kumwe bashaka kuvuga ni mwene wacu tumo babana yabere wacu niba no bueno ukamusanga bakabikariza ngo ndajya wacu Amen. Yes. arabanza abashima ngo barababwira icyatumye abandi bavana arababwira ngo kiyagagira umuntu uzobanyagisha kuba yoza Yesu atwikishije bugufi ngo akabajana umwidegenzo wabo nuki posite ngo akabibanyagisha kuba yoza asa n'uwicishije bugufi muri mwebwe yamara akabakuraho ngo kuba mwari mwarabohowe yamara akaza yicisha bugufi ngo kugira ngo abakange abakuye mu iby'Imana. Amen. Arababwira ngo ikindi kigira kabiri iyo bari barabwiwe Kristo nabi babwirwa Kristo kuko atigeze kuyambaza babwirwa Kristo kuko atigeze asa ngo ntiyigeze aza mu mubiri noneho ngo bari kuza kutaza mu mubiri abantu baravuga ngo se none ko bibaye kudatigeze aza mu mubiri yaje ibo baravuga ngo Kristo ngo ibintu byose biri mu isi byo ni bibi umwuka n'uwera n'Imana niye kubera ko Imana niye ntabwo icyabaye mu ijuru cyoza kwambara umubiri ngo muvuge ko Yesu Kristo atigeze yambara umubiri bati kandi rero ibintu byose by'isi byaremwe byose ni bibi hamwe n'ubu
Amen. Haleluya. Kila kadiri muguzo bakanyimurana zanyu ngo zinavukishije ngo gusana wicishije bugufi. Abandikira ngo nimba warabohowe kubw'amategeko. Mukaba baracungujwe n'Imana. Niki gituma kandi ngo abantu bari kuza muri mwebwe bakababwira kandi gusa n'abasore n'amategeko. Bababwira ngo kudasogongera, kudakora, kutavuga. Kandi mubizi ko mwabohowe na Kristo. Ababwira kugenda nk'uko bikwiriye mu Mana. Enendeni kama ilivyo wajibu wenu kwa Bwana. Na mumpendeze Bwana kabisa. Muzae matunda kwa kila kazi njema. Haleluya. Amen. Amen. Mugende kuko bikwiriye abo Mwana. Nimurangize. Mumunezeze muri byose. Kandi ngo nimurangize. Mwere gutoza imirimo myiza yose. Nimurangize. Mwunguke kumenya Imana. Mwebwe mwunguke kumenya Imana. Pawulo arandikira ngo mumaze kumunezeza mwunguke kumenya. Mwaje kurangiza twasomye rero. Ababwira uburyo bwose bwo gusenga kugira ngo babashe guhangana n'izo nyigisho. Ababwira kuko nta yindi nzira isigaye imwe gusa yo guhangana nabo ngabo. Ngo nuko baba amaso kandi bagasenga. Arabwira ngo timwobanesha mubanganye kubw'amagambo. Ahubwo tuba tubiye n'iki ni ukuba amaso. Kandi kuba amaso ngaba mugasenga kugira ngo mubashe guhangana n'izo nyigisho. Kuko ngabo bizo nyigisho ngo bari baraje bavuga ko ari abahanga mu by'ubwenge. Uvuga Pawulo abwiye Timoteyo yaramubwiye ngo hariho abavuga kuko bafite ingirwabwenge ngo ariko ngo bikaba byarabateye kureka Imana. Bibiliya ko abanyabwenge ngo baragize bituma bareka Imana. Ndimukubwira ngo babwije ibintu bavanye. Hari abantu dani watwawe kuri gitavi. Hari abantu bagiye bahamagarwa ukarira ngo yahamagarwa n'umusakwe kweli. Kapwa kumenya abandi bacu bahamagarwa. Kandi gabuyangana twacagiye abandi twatandukanye aho twatabicagiye abenshi baravuga. Uno bakora kwamagarwa kugira ngo bagire ikarisa n'amagajati. Kese sitramubona n'umunsi. Tramubona. Utwari ibintu bitatu no kwabona gushaka. Mwana w'isanga. Ariko kagenda. Baje kugeririya kubasanga nzabakira. Ugasanga basa naho mwibeshe nta muganga mushemo. Igitabo cyambwiye gutera kiri. Nuko mtu akilingamia kazi ya mchungaji. Huyo si mchungaji. Hewe niko yoga kwa mkora. Ariko mfakari ya mamaza washaka wewe kora. Wosu mkora. Nuko kema. Nduti. Nuko watu mkora kwa ndani kwa fono zaidi. Wosu mkora. Hewe niko yoga kitishbi ibunge ibende ya hindi mwamu wa mjamu. Ntawundi kiswa. Zombe nindo akagiza kusha barakezuke. Shtani. Ngo niyo yambere kubaza. Niba umuntu aje ashaka akazi mu kanisa. Muzoro muri so mukozi. Aboshaka umusigira gasinaruke. Mwabona yabavuze muri kanisa. Mugashaka kindi kibazo ngo tusigara muri ngizwe tubiharaye tuzuba dushaka usigara muri ngizwe. Bose mukozi kwa.
kugira ngo mubashe guhangana n'imyigishirize y'hano hanze. Hari n'agaza numva ngo biri muri Kenya ntahenze kuko ari ukuri. Ngo hari ikanisa ryabo ry'abantu nyine dawe kugira ngo mubashe guhangana n'imyigishirize mibi hariya. Ntabwo bazaba bafite iz'Imana z'ukuri zakwebwe ko ari iz'Imana. Ariko bakagira kandi kantu gatoya basize kamwe. Unakwambia wakwambia au nakushaka kandi kandi kuwana kama unajana nganga. Kugira Mungu atakupenda deni ya sema. Shaka ya somela. Amziki kutuwe deni wa kupenda. Ya kupenda deni. Kupewa.
Arababwira ngo bakundwa mwikomeze mu byo kwizera gusenga mwiyubakire mu byo kwizera zera kandi bano urangiza zo kwiyubaka mu byo kwizera zera ngo musenge cyane arababwira kugira ngo bazabashe kumenya n'izo nyigisho arababwira ngo yewe nta kindi cyo bashoboza nuko muzakomeza mu byo kwizera kandi zera ngo barababwira yaje magambo arababwira ngo senaniya mena Mão vai me fazer agora. Vai para mim isso não tá dando. Vai para mim isso. Yanditse kubera ko ubara bw'inyigisho zibabwira kuko alama ya kukomaa kiroho ni usherati. Shambulia. Ya kukomaa kiroho ngo ni usherati. Kangura agasinya kagaragaza ko wakomeye mu by'Imana n'ugusubira mu Kristo niba Kristo bakabana n'abapasiteri abandi bakabana n'abatima mama iyo ngo ni alama ya kukomaa kiroho niba wajya kupima neza ku Kristo wambaye kwe ngo no gusubira mu nzara Sembrou Mano, fecha. Mwebwe mwikomeze mu byo kwizera. Abakristo mwikomeze mu byo kwizera. Kandi bano bari ngo mwange umwere no gutera ubuzima. Ngo ni mushaka ko nyababwiye ngo mwange kwiyagarika abakiza kandi kikashizwe n'ibindi. Yego, kikashizwe n'ibindi. Kikashizwe n'ibindi. Arababwira ngo wabagisha impaka ngo muzamubagire nidobabwiye kuko iyo babwisha baba batuze nidobabesha abantu kwatu nidobabesha nibabwiriza usamanya batu ushake wowe urwa nibabwirisha bwirisha abantu kutiyate
ariko warangiza erika kamaze kubwira n'abana ati iriya kote yaragize mu basayini nene ikirere cyane bagize neza kutena sasa kama tutafuti wamara wagize kuza ariko ngwe wamarira akamukora ngo wamubeshe ariko none urishwe n'ikwakweshe ufite resi yuko pasa n'ikwakweshe ubuzi neza kuko nubwo bavuze ngo warize tiwajangiza amasendera kutujangiza hano nicyo gituma uzugwa ureba niba tuzakubaraka uraba na ngo wawe kabura ro umara sowa sowa ubutamuza yakoza ngaho tuzoze kubona Siapa nuko usutinya kuba kwawe ari n'ubundi warabya niba uzi kutaza ukuzura wabara ngumbi tibige tutari tamuri wagaze tamuri Lakini kwa kiasi ya dhamana ya Ukristo, si watu Kristo
narakora kandi bamwe muri bo wakuze wakura mu buryo bw'ukuri uzi kwakuza abakuza bakuza pastor n'abantu bakiriye inyigisho bamaze kwinjira muri inyigisho abo ngabo bari bamusoje bakuje kubuza ntabwo ari ukwaka ni ngombwa ni hejuru yo gushiza kandi ni nko gukura umwana mu rugo wo kwitonda se yarahiye we abahuze abatangiye kumva inyigishije bibi abandi mubabwire nimurangize mwange ngo umwe utewe ibizinga n'ibiya mwange utewe ibizinga mwange pasteur mwange utewe ibizinga Satani yakora ziranje ngo ashaka wicucu nyigishiye kirashaka wicucu kirashaka wimba kirashaka wikuri muzi ndamara dufite bavandi nico wewe wazigamye bwina wewe wazigamye we yatakaje nuko naho muvuga ngo amen haleluya nimba baba batakaje barakwanda karabate Patrick atarigeze yarayitaye kubera ko yirangaranye kandi yarayitaye twari kuba ikamazi wowe ukabure makamusi n'intambara wowe yasigaranye karabati ariko bavandi niba watakaje icyo waba ufite wanda akagikomeza none kubera icyo waba wamushukwa mugiye kurwana mufiki Mashari. Ni ukuchira mu rugo makanisa zabo. N'abashari y'abana. Shari pale dewa. Sinka kwanda zabu. Ntabonesheje shuti. Kamuri bakufite kuko tabonesha. Wewe ntabwo Simbere y'Imana kandi tobo twigeze